Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay kan biagita ket manipod ken ipagayam tayo a Clarissa ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kung aibinglay tinagbalin a padas ko may papan kan ayat. Padas ajak pulos ni namnama. Ano kaano pa'y ang nagkalay sa kamin iti asawak santumet na pasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Di mo't dua atawin yawn, ngagdindin na kini Rafe, Clarissa anak ko. Wen tatang? Apay ngay, nga aging gaita, kaawampay lang apo ko, me. Ni tatang man, adan tulang taa, di kay kadi agapura. Dumteng to dayta. Ay, lalaigin nyo ang amin anak ko. Di kay agkapoy-kapoy. Anya? Magagana na ngamin una yan, abadan itapo ko. Kaya't konti agaw awer anak ko. Ala, bayan nyo tay bagak to ka ni Rafi dayta tatang. Ay, wala. Ibagam, tayo purayaw, kabayatan anapigsa kami pa'y kininanang yaw nga agaw awer. Ang mga no, saan kami ton amakaw awer, no ibay-bayag yo pa'y. Anya? Mas excited kayo pa'y kit din ngabda kami nga agasawa, tatang. Ay, wala anak ko. Nagrola ka, umuna nga abo ko may tipas ngay mo to no bilang. Rafi, honey, apay nga giwalin ka nga, Rafi. Apay, di mo ka di kayat di pa nangarakop ko kan ka? Ay, kwa. Saan mo nga di dayta? Mapudpududan na kami. Diyan mga turog, nung nakaarakop ka kanyak. Apay, di ka di mapudpududan? Kat nung nagbara ti panahon. Damat electric fan lakay. Uray pay. Kurang lakta. Talagang amin ang mapudutan nak. Anya? Ngala, matulog ta. Adalo man tirabi. Masapak pa sumra ka di opisina yung tunbigat. Ni, apay nga rod nga yan nagtalikod ka magtan. Nagtangalag nga rod anak kasikig, anak kasangukin ka. Anya? Mala, matulog takit din. Rabi. Una yan ti asawak. Kastoy latan na kanayon. Awan pa'y napuutak mat analailo kanyak. Kasano kami ngay amadaan iti anak mo kastoy la. Kita, nakaturog na dangos ti loko. Ay, anya ngay nga rod. Pilitak matan ati maturog. Bes! Ha? Ada ka di ibagami, April? Ay, sus! Itay ka pa'y apalpaliiwan na. Adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Kasla ada na unag apang paninutam. Apay, nagapa kayo kadimanin kini Rafi? Ay, kwa, saan mat, Bes? Kat, apay nga rod akas tatilangam, ha? Ada ka ti parikot mo? Ay, April. Ibagam no anya na ita. Nakasaganat adungag. Jak amon, numako na aparikot daytoy, best. Anya na ita.
Ibagam iti kasta, amok mo ti ibagbagak. Mas daawak lang amin ka ni Rafi. Oh, apay ni Rafi? Ada ka di babae na? Awan. Ang mas daawak. Ngamin, kasla saan ama karik na no kas dyan nga kaida kami. Anya? Si kakit di mat bes. Amangan mat na banog lang itinagmalmalam at trabaho ti asawang. Kanayon na nga ibagaan na pudot. Kan nadaga ang kano ti panawan. Iso adi na kayat ti maarakop. Tinasaya at kasaritam ti asawan. Awan sa bali ang makasulbar iti dayta. No saan ada kayo matlaang. Panagkunakat kurang kayo laang iti komunikasyon. Hay, tanda ni agtapos manang ti kalendaryaw. Ngum aging gayta, awan pa'y lang apo ko ta, bakit? Uwad nga agpaisaw lakay. Ay. Di mo lang aminan agsikog ni Clarissa nga anak ta. Day tagarod kay, magagaran ako na pandan itapo ka. Kasanaw, kamakumikom dan sa mga min nga trabaho. Ay na, uray trabaho da trabaho, nuawam mo anak da, kaslawam mo la serbina Ngamen, awam mo itrab-trabawan da. Kasaritam to makiti di anak ta. Ibagam tagsardeng pala nga trabaho. Nay, apay nga pagsardengam nga trabaho lakay. Uy, atap lumakainan na. Ang mga no mais-stress iti trabaho na. Iso asan ang makakagaan. Ay adamat kit di puntom iti dayta na ibagam lakay. Bayam, ta ibagak tuken kwa na dayta. Agalas Jason iti rabi, ngam awan pa'y lang niya Rafi. Nag-overtime nga ta. Saan mo ta nag-text? Wano imawag man lang ko man. Ay, adan samatan sa balingar aramitan ti asawak. Saan mo ta sigod a kastoy Tinasayaat, awagak. Ada nagsardeng alugan iti batok. Amangan no isodaytan. Siripak man. Okay, boss. Nandiyan mo lang kita parang itulog mo kanya. Okay. Ada na nagkaya parang manayawang mga gawin. Ay, nabartak man ni Rafi. Tinasayat, sabtak ijarwar ti asawak. Nasayat mata nakariin kan, Rafi. Anay ko, nagsakit ti ulo ka. Kasano? Katkas taunay ti bartak mo idi rabi Ay, huwag nga ron. Diyak bagay din malagip no kasano ak nakahawid. Adamat ko tiyan nang itulod kan ka idi rabi Boss mat tinangag ko nga inbagam idi nagpakada ka. Kastaya, nalabit ani sermon tinang itulod kanya ka. Nakababayin pa din. Malay, agmurmuray ka ditan. Kalpasan na, sumaruno ka ijay kusina. Taidasar kunti pangarmo sa ranta. Sige, sumaruno ako. Agdiram usak labit. Ne, sa dino ti papanam, Rafi. Nakapalas ka mat. Kasta unay abang luma. Sabado matita. Ada ka di pagnam? Wen, rumarak bid. At dalamapan ko sarakan na tao. Sino? May sa kadagiti bats ko iti college. Kagap-gapo na kami ni Jay Dubai. At ka itid na pasalubong. Kasta? Wen, mala, panawan kan dito Agawit ako mataladag o kalpasanti pa nagsinarak mi. Sige lakay. Agan-anad ka nga rod. Clarissa, sorry ha. Sorry iti anya, Rafi.
Sorry, gabuta ka na yun nakamabartek nga gawin. Diyan kami mapagkitkitan ti awis na kiti barakada kaya katrabaho. Sa pasensya ka naman. Mala, di mon panunutan day talakay. Umay kan talabaran ka. Itikas ta. Mausawan ka. Oh, Clarissa. Wala. Uso ba mo di kami setam, talabaran ka. Clarissa. Oo. Di nakarakupan Mabiit laang talabaran ka pa. Ikat ni agat arak ka. Oh my gaman kiti. Rafi. I love you, honey. I love you too. Rafi, honey. Ay, sus, kumapoy sa akin din ni Rafi. Abalayan na. Ha? Anyat kaya't mo asawan, abalayan. Dua atawin na ngagdindin na kini Clarissa. Nga maging gayta ka, humpay apo ko tayo. Ha? Ayun, aniya. So ako mapoy dan sa akin ni abalayan. Ay, kat urayan tayo, abalayan. Saan tayo idang kaapuraan? Ang mga madama, amalutluto. Wan ba kindi abalayan? May mayat matlaang, mayati pan nakaluto na. Iti kasta, napintas kan gwapon to ti agbalin nga apo ko tayo, abalayan. Ha? Ay, wait, abalayan. Husto ta kino na. Siguro ke, madama pa lang ang mapampanday. Masikog ka ko ng Clarissa? Wen, Rafi. Agtalo na bulan. Sigurado ka? Wen, kinapudno na. Kagap-gap bumilaan ka ni April iti doktor. Jakon imbagbagakan ka. Ngamin, ti amok, gagangay lang a panagsakit ti ulo kan panakaulaw ti rikrik naag. Ngamgayam, masikog akon. Kasta ka di? Wen, aguray ka. Apay akaslasan ka mat anaragsak, Rafi. Ko. Saan man? Siyempre, maragsakan na ka. Kamaudyanan na. Madan tamatlaangan iti anak, Rafi. Sigurado ang maragsakan datatang kananang numaamuan dati may papan iti panagsikog ko. Clarissa. Agpudno ka man kanyak, Rafi? Ha? Ada ka di parikot? Apay akas na di ka matan makaid na. Awan, Clarissa. Awan. Nabanugak lang siguro. Sakit nagdagaang ti panawan. So akas la sana ka komportable. Ay, wanam ti sikog mo, anak ka. Di ka lang bampanlaw. Mangan kay ti nasustansya. Iti kasta, nasalun at ti pasngay mo. Wen ka di, tatang. Ay na, anya nga talo agbakasyon ka pailaan. Tapno saan ka ama stress iti trabaho. Talaga nga excited kayo amadan iti apo ko, tatang. Ay, launay anak ka. Agbakasyonak to, inton dandani akon agpas ngay, tatang. Sayang mat kisweldo, no sapsapal ti agbakasyon. Kad may sa, awan mat lang ti aramidak ijabalay. Sigurado ang maboring akto, no bilang laang. Sa bagay mo't kindi anak ka. Basta anadam nga nun ti sikog mawan. Wan ka di, tatang. May mayat mat lang no sumragak pa iti trabaho. Iti kasta, ada exercise ko. Ay kay ibagam kini Rafi at asan unay nga aginaw. Iti kasta, maiwanan na kakabayatan ti panagsikog mo. Wan, tatang. Napagsaritaan min day taabanag. Itaman pa yan nagawid ka dito'y balay, Rafi, anak ko. Ha? Nabartak ka. Ay, kuwara na. Saan man? Slight lang. Apay, ada ka di parikot mo. Nana? Ne.
Apay nga itagsangit ka mo't kan baraw. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam. Saan, nanang? Saan mo't gayam? Apay nga agsangit ka mo't tananak ko. Nalagsan na parikot ko, nanang. Ha? Nay, anya ngay dayta. Ibagam, barang ada maitulong ko, baro. Nagababail man. Diya akong kabailan nga ilimid pa'y. Ngamin, isang malangit ti marikatan. Rafe, syakti inam. Ibagam kaniyak no anya dayta. Nakasagana ak adumngag anak ko. Ay nasaya at balta nakapasyar ka dito'y balaya-balayan. Nabalayan. Adagamin nas ka na pagsasaritaan tayo. Nay, kasla na patagag paiso day ta aabalayan. Ay, talagaan na patag abalayan. Kaya't kung agsasango tayo, kastamot na Rafi ni Clarissa. Ay, anya ngay day ta pagsasaritaan tayo abalayan. Maamuam tao intun madamdama abalayan. Urayan talabit dagiti agasawa. Sige, abalayan. Mabiit laang nga raw tamangisagana ak iti merienda ta. Pagururayan ta kanila kay kaw, kastamot ten kada Rafe ken Clarissa. Pagkawanan ko, ma, Clarissa. Apay nga itapay, Rafi. Apay. Sorry. Jakmat nagayatan ti kastuya marikriknak. Nagsakit, Rafi. Nagsakit. Itapay tamasikuga kon. Lumay babanli pa nagsikog mo. Oon pare ko, tititayta. Oray balibalik ka din tapay ti lubong. Sana may libakas siya ti ama ti ubing. Rafi. Sorry talaga. Inaramid ko matami ng kabagalak. Tablag bayag ti relasyon ta. Ngam talaga tiya akong kabalan pa nga iliman. Sabay ko ma, tama pa kawan na Clarissa. Ngamuray no kastuyak. Tiyak to pagtalikot ang responsibilidad ko itarakta. Iso na lang ta. Usapula wasuwasan ta ang relasyon ta. Ngamin, ni Raymond, tiket ko ang makadin na. Rafi. Di kang danag. Tagtali na idlat tamat ti komunikasyon. Kan panagpagayam ta. Gapuit anak ta. Ikarit, mga ipay ko amin nakasapulan niyo. Katulitag manan, tagkinta ko iti pamakawan ka. Sorry talaga, Clarissa. Ay, una yung tigas-gasa dyan, nagtabakat. Ay, nako. Uwan nga rod lakay. Kaasimot dyan ta. Nagmayat ka kumanak kabil-kabilin ti manugang takay. Masurunak man ako na ako. Ay ang kalma ka kumalaang lakay. Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Una mo lagi din na ya. Gumula ka, inranrana na pa yung mga ron. Amaskog ti anak ta. Ay, naku namon lakay. Ang anyagay nga rod. Talaga siguro akas ta. Respetuan tayo ti desisyon da nga agasawa. Haging gaita. Sak pa'y laang maawatan. No apay akas jay tinaramid ni Rafe. Lakay. Nakasingsingpay di anak ta. Nagagay, napintas, di adalpay. Ay, nako. Una yan, tayo sukad damo ilat ta.
tinasakit. Iti pa pada na lalaki. Unay mo laki din aya. Ay, wanan bayan na niya bakla. Ay na, makasawak man itis na anumpay no kasto langay. Mahusto ka din day talakay. Awan karbagan tayo amang judge ka ni Rafe. Hanyangay nga raw, katalaga siguro akas jaymet ati kinatao na. Rumbang nalaang nga aklunan tayo ti amin lakay. Una, diyan mo anak tata nakakaasan. Ay saan akaasi dyan anak talakay? Nagasat kit di ngamin, naparaburan dapay iti anak, sakbay nagladlad ni Rafe. Sana balay, tanda tapay mat amang ipatagkan ko kas tamat tanti agbalinto nga po ko ta. Dakalan di tiyan mo bes. Kabulanam ita saan ka di? When best, iso nag-file akmatan iti maternity leave ko. Maikawa kaming tulakit di, iti mano abulan akaawan mo diti opisina. Wen nga rod best, sana bali tagsubli ak tumatlaan. Ken maysa, kanayunam tumat timang sarong karkanyak. Saan ka di? Ay ka siyempre Aywan gaya. Kumusta matan ni Rafi? Nabayag matan na jak nakita Day chay, nakabakasyon iti sa bali pagilian. Agin enjoy ti loko kadwa na ti boylet na. Barang makaawid dan to sakbay ti panagpasngay ko. Ay, unay lakit din nga agpay so ti biyagan niya. Wen nga rod nasakit. Ngamnas kan nga aklo na konti amin. At talaga asaan ada kami kani Rafi tinaituding para iti tunggal maysa. Una, malagip ko lang nga rod ti imbagam iti kanyak. Akas lawan ganas na, tunggal agkaida kayo. Tagayam, hindi kayo talo. Sika talaga, bes. Malagip mo pa ilahang matday ta? Wala nga ron, bes. Talaga adyak malipatan. Nang runa, numalagip ko akastoy matan tinagtungpalan ti panagasawa yo. Ay, wan nga ron, bes. Mapagsisilpok itan ti amin. Ala di mon panunutan dayta. Amangan no isupay ti maysa apaka-estresa. Sana bali, taadamot ang anak mo. Ipamaysam to kan ko ti atensyon mo. Isunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Iti amin nga aramidam iti biyag, bes. Nagsina kami kani Rafi kat nakidan na daytoy itipada na matlaeng alalaki. Nasakit ngem ininot matlaeng anaklon ko ti amin. Ita 5 titawan ti anak mi. Kat pasaray alaan ken ipasyar na matdaytoy akadwa na ti kadandan na ita. Jak matkit di babalawan wenno sidiren ni Rafi. Dayawak pay kit di gaputan nagbalin anapudno iti riknana. Ti pagsakitan laang tinakam ko, nagkalaysa kami pay sanan to inaklon ti amin. Kas panang respetok iti kinatao na, pinalubusak nga rod iti kayat na. Napalabas matkit din dayjay ngamjak lang maliklikan alagipen. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. Kablaawan ka iti panagbalin mo anatibker iti panubok adimtangken ka pagayam ko. Dayawan ka gaputarin espetom ti pangeddang ni Rafi nga uray na sakit para ken ka ket inted mo ti wayawayana. Anyangay nga rod ket isumet ti ayan ti ragsak na. Ipamay samlaangan ti atensyon mo iti anak mo. Patsek adumteng tumetlaeng ti lalaki a mangayat ken mangipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam, Clarissa, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdangag.